Marko je volio istraživati šume i špilje. Jednog dana ugledao je jarko zeleno svjetlo koje je dolazilo iz špilje. Znatiželjan, Marko je ušao unutra, ali umjesto magije pronašao je hrpe smeća, boce, papir, limenke i staklo. Vila Reciklina je sićušna, svjetlucava vila s prozirnim, prelijevajućim krilima koja lepršaju poput kolibrića. Reciklina je rekla Marku da je špilja nekada bila lijepa sve dok ljudi nisu zaboravili reciklirati. Pitala ga je može li pomoći u čišćenju. Marko je odmah pristao. Vila Reciklina je sićušna, svjetlucava vila s prozirnim, prelijevajućim krilima koja lepršaju poput kolibrića. Marko je počeo sortirati. Plastične boce su išle u žutu kantu. Reciklina je objasnila da se od plastike mogu napraviti nove igračke i odjeća. Zatim je papir išao u plavu kantu. Od starog papira nastaju nove knjige i novine. Zatim je staklo išlo u zelenu kantu. Staklo se može reciklirati mnogo puta. Na kraju su limenke i ostali metali išli u crvenu kantu. Mogu postati bicikli, automobili, pa čak i rakete. Kad su završili, špilja je ponovno zasjala jarko zelenim svjetlom, a prekrasno cvijeće je procvjetalo iz zemlje. Vila je zahvalila Marku i dala mu posebnu značku čuvar prirode. Marko je izašao iz špilje s velikim osmijehom, znajući da svaki put kad reciklira pomaže prirodi. Hoćete li i vi pomoći Vili Reciklini? Zapamtite, žuta za plastiku, zelena za staklo, plava za papir i crvena za metal i stare baterije. Zajedno možemo spasiti naš planet. Recikliraj, recikliraj, prirodu ti sačuvaj. Plastiku i papir, staklo i metal, svi smo tim pravi super junak. Kad staviš smeće pravu, zemlja voli to zna. Cvijet raste, ptica pjeva, svi smo sretni, hura. Recikliraj, recikliraj, prirodu ti sačuvaj. Plastiku i papir, staklo i metal, svi smo tim pravi super junak.